Too Much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. For any adophonum aquaba shunko and coma ubibia sedana damunya ebre eje edra eti ensema yede ebebeson mo e Too Much GH kasiye ye eso na ebusia for mamu ni sedana dance foforo ne bepie mu ewe yapno eso na mamu ni sepreku na bo wesuso yedi no show eso eti na meji edra sedi ana tese ensem no wose ye fani nyina ememegu eye apno so se de bia wonsuso betimi atwe wadwen ede afa ho na yeah, and some no yentimi fancy a yen puma sibre. Na and day a CEO of a year Tender TV. Yeah, Kasaya Mame a yen and na a grada said your mom no comfort grada. And then they were babonte ababe expose a year a brantanity a day a year o jam efa a year and sembia waka a day afa a year APC a year so for Mitchell Anointed Palace Chapel a so for a year Reverend a year or for na munim se ojami wakwa ye abrantie bia dane da ye Reverend obofo ensem eba bonten anase bibi ni a otaba bonten ebebe defende ye papa Reverend obofo ne ensensem bi na eno na chese audio bi aba ye abonten a chese ye wojami one a blogger be atnase na one no etwetwe enkomo na wo bie enyoma eni so atwe no efa Reverend obofo eho a wo kire mu a Reverend obofo oyobi a wo hu enkane ne de ne fine obetimi ato amawo obeye bibia ma afi ye kwa akire na ye hihye adwuma ne ma wo hihye adwuma ne ma kakran na afi ye hihye adwuma ne yetimi hihye ewie pe na wudi udwuma ehonum no ene promises akese meyesi ama na no ama otirima ya odem na wuti ayekunu se aya abe na chese ene chese wonsusu wudi dwuma no ene se nkrofo na beba bonta betwa bo mo awaba no abetwa bo wo say ye obi and ababa be gu nanimu ase anu aba no abe gu nanimu ase so obi na ababa be supporting so obi na egu obi hu fi na ababa be support so boa enti sa eyese ya ene no sa no so wo ya wo ahokeka no wo the energy the vigor the vim no say at least Who obi hu fi wo say obi adwuma wo ma obi fans wo peda obi wo praise obi wo ma obi a wonye elukise obi a woye no wo ka we nyina ewie ye den ya ye wa basobodi ebi eye den ede ma wo ewa chinte no ne sane de wo ya wo ndwene ye nua bema eye wo jam ne nsem no e na me cheche mu ede a chon na no na wo ka che blogger no SM one share na ene wo ne Reverend wo bofo enkasa one nkasa na wanhwe no because onu aboa no pa dwumadi a wadi ama no ensem a wama na keka enyom a wama na ye na ne nyina promise a wa promise ne say wo beto ka ama no na watimi ade aye tax ne ho nkro ne ba na ne nyina entimi emba ye no eha ne ye na no nti ena adodo na eba ne nanse a wo mo ebebetina ho no na ohihye wo mo bo no mo wonya mo mo free wa wo mo eye den ekoka nsomone ede efa no ho ne nti so oye na dwese se won pese obi be free ne nase na obekwa akoka ne ho asemboni bi ana obekwa akogu ne ho fin bi ewa abonten ede a ene se nipa ne hye nase na nipa no den ewo ne nchen na abre bia wodi dwuma ede ma na wonhwe hunu se nipa no wono nsoso no wobeye ne yie wobema na no aye den etimi enensa etimi akona no na ne dwuma dia wodi nyina no etimi aye den ayeye anya saade a dane da obelusi nkrofo na wo lusi wo mo nsoso na ne credibility ana se wo no nsoso ne reputation na a stake na wonhwe nsoso na emwa na promises a wode ama no se wo be ya ama no nsoso wonhwe na wonfa enye den enka ne ho na audio no se de nua bema no na wode ne nsem no etu edwa no enie osen. Please tell Reverend Obofo to take very good care of me because I've really helped him and done a lot of work on social media for him, in which he has still not fulfilled his promises to me. He promised of buying me a car to be used for taxis and others.
but yet still he has failed to do all these. We any yenya bear man on ensam what they to edwa emra na chese one blogger no eye den kasa wo chire ma say krampo edie wo eye critical condition mu chese won nisika e won ho woni pi e won ho na so wo bedi obi owo bi achi na afi wo a wodi na chie no so wo ahia wo de ene na wo koya na so wo ye den wo ba ye enti eye won revenue obofo nye de yen kasa na so obi di na chi a ma ne nkonko ye se nipa ni di na chi ni ntimi wo nye de wo mfi no na nipa ni ebuada na nipa ni ehia na eye sakrampo na enmunyam hye bia nye den enim because wo panyi ana etire no wo di ye na se enkwada e wa achire so no wo mu edi eye ehia na emom abontenso ene edi de ene ho nkro ne ba edi a ene na wo eye akwada na se nipa na wo hye wase no wo hye wase esen enti wo de eye nkaibo we ana se kokobo we ema eye blogger no so wo gini di enti won hye na ne wonya den wo ne eye reverend eye wo bofo enkasa na de bese bia no wo ma na so enti na se video we entimi am eye audio we sorry entimi amba eye abonten edi am ene wo mo eye register wo de ebema eye sa blogger no se de ebe ya wo mo susu no ebe hunu ha wo betu wo ma anamom esi afa na ebusuafo no ena ma enede Audrey epiemu ewo na agrada ne nan eso wo no so abom ama amansa nyina ate ni nyina yese abrante we ye wo jami chese wo akeka ne wonsem etwa na da papen aye de nsem fata na so wakan anyoma na chese enye no kure enyina enti so no so anya ne dia ene won fa ne ho enche no wo be ma eye reverend obofo hu se enkwada wo mo hye na se no ai se won hwe wo mo dia sei ena wo kan de efa eye wo mu na ebusuafo mo ma ye hwe eye ade da bi o se yetua woka se koka obi ho asem na yetua woka se kogu obi ho fi na wo ye wie na afesika na emba elu de utimi nya akokoduro utimi nya eye pepa ne se wo ba abonten aba be kasa ne ye na ye ye hye mi se mi nye sei ye be ma mi sei na nipa ne nye de ye tua ye enti o be ka eche abonten ya mansen se wo bia enti ba isen ka wo hye wo bo ana se wo hye adwuma ne ma wo wie ye na wo di wudwuma wie na o tua wo sika ne se de wo ka ne pepepe na ka wo to ka ne ma wo se de o sie pepepe enti ka wo be ba abonten aba be kasa wo boa no enti won hwe na won so so bo ada na nipa to da ye ndwen se bi o ebinom enye obia enipa binom sebi ebinom endwen ana abusuan sei na wonu se yebetimi apopa wankasa wo yonku nipa wono susu se yetwa wo amojaba na wono susu yetwa ne ho amojaba na enye nsuo na eba se wo se nipa de se ni foforo ama miskasa mense me yonku entime susu maje na masei no na okaye se kokko sei nipa no wo sei ni wie yesika na ampie de eno de wo ba bonten aba be ka se nipa no anase nipa sumesi hihye adwuma ma wo anase sei na nipa sumesi wote wo bopa ama nkrofo kan nkrofo ho ensem obopa ama nkrofo gu nkrofo ho efi se de be ya wono susu be koso na wo tu sana mo no wo dwen wo daache hu afei na zeze wunya de odibedidie wunya de ye de bosha ye hye wo no wunya no afei de wo ba bonten na senka wunya ye de a anka obinya be pane so be ba bonten ma ni panyina ti moma ye ndwene ye hunu se wo responsa na wa ye de wa hye wo de penifo ka so wo so obi abode hye na so asenso asi wo de ho wo ye obi a wo ye obi no kai wo se ye din a wo nsusu ne adipi ebe ye wo ye obi wo se obi wo gu obi adwuma wo se obi brand wo se obi anamuntu a wo to ahoden anase ne moje ni a wa bre a wo de nya ne bibi na wo de daba akono aba all because of sika obi a promise so de be ma no wa betnas radio so social media so be bia na just wo di nipa na tam ase nipa no reputation egu nipa no fi wo wie na afi sa aboshe no ya mfa ma wa afi na wo ba bonten ebe ka eye wonu ma se that time so na wa se nipa na bra boy be se nipa no enam se ni ngwase wo di gu no se wantimi angina wankonya ahoden nyame ho ma nhye ne ma ama na ntimi angina wo be hu na ye adunu ma wanu madrowu wo be hu na afa ne tirim wo be hu na enoma bebre na che se asai nipa no abrabo ye ye ade amoma ye ndwen ho moma ye ndwen emprempren sika ye benya ya bosha ye de ehye ye na mom ye ndwen se entinka ye na nke ye de ye ya entinka be ye de enti se me baby ba baby nyine amobi di bia ye na enti ebe ye meda na meti akira aya ya ndwen sa anyoma no ho ni ye nya emprempenyi kakra ye benya die sika wo we awontaban yo
wo be go bi hu fi de nya sika enche sika na ntina wonsa no de biara da sanso na se sika no e be kwakwa pie obi ho no ma nipa no so e de be ba be gu hu efi ene se ne de won so wa pa wa e na ba beto eye abontin abusua se de de ewiase akwakodrum se wo bi eje eye pa egu obi hu fi a enye ne den no sei den ene betumi aye de sisa nyoma yi anokwan ye be ko so ye hwe han ene bonifu sem sei ase enkofo eye edaache ene enkofo so ani so ade hu anan ebusuya se de nse na beto edwan wo wade nche bia wo betumi de aba wo to manji eche comment section like videos na share all the social media platform eso midin e de ekesi kapada sene ye be sane share makram. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH. Too much GH. Me did akose Japan. E prepare mbese TV. Me share too much GH. Omo de mufua. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de mufua. Mo ko so show mo. No any beji de bia. Me da ma say love you. The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nye ne. Bone pa na kase epe wo wi ase ya asondin. Asondin ti na Adam. Wo hu nyame ye no nyame no. One near maybe I was hwehwe e wo other place ni ade cat won na bomode na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomode o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ne hwe too much GH mu ye too much na me so me ye amo fire.